Biyag ti tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan limot na kay? Anyat pagpupudutam asim mangpet. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya? Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Angam kasta ka met. Raymart, Anya ka talaga iti biag mo? Asawa wano ka aruwam laang. Raymart, lakay. Gagangay iti may sang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Muson! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dito lang mo't yamok asolusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin na ti ragragsak. Ken, kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan iti simmangpet ka. Kan kasta una ya bartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumparim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Kaririing ko. Pangasin ta di naksirmunan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat dayto aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang ti amok asolusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta inta makimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturog kan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iti simbaan eh. Inkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagbintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang, tanukas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga,
Nga agyaman ang kanutaarak laang tibisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon. Tanubagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam ta kasaritak tumanay balasang ka. Adda ka asi ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada asi ka ti mangisungsungsong kini Raymart nga agbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si ka ti sarsaritaan nagiti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mo tapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si ka ti nangisungsong kini Raymart nga agbartag. Manipod ka no, idi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso ti mangisungsungsong kanyak. Anya? Gatuan. Iso ti mangisungsungsong kanyak. Palso dayta. Damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wen ata nakasursuro kat nga rudan, insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wen, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkaro pa'y kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha! Sikatin nang ibagay ti kasta ha. Ha! Ti ko namjak maaramid ti pumanaw. Wen, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay damon, tap na malpasan. Ay, Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sannaay mo. problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidi. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliwliwag da ito parikot ko. Patpat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ora siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak ta makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamada matisyat ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. No kaya't mo patpat nagta dito tayo inom ta kami na swildok. Ang mga nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, syakti si ka. Tuladin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno, awanan ti sakit ti ulom. Addam kit dito agbartag Tapno, matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Diyak marami na ita, Pards. Uray, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Diyak kabailan ti maisina kan kuha na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag.
Imbis sumapol ka iti pag sideline nam. Jack maipamaysa. Kanasakit ti ulok ng pampanunot na nang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga sasaronot ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok ang makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagras-rason. Solusyon ay day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Ammo anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kelemet anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax sige pare. Kaya't ko rita. Sigurado man nga rudon at isyat ijay. Ay ko na. Isang magsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala saanan? Awan pa'y ganas mo tikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga? Ni pare amante. Nadisgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. Adda iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anyagaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dandag iti wasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayag. Gambiti kasto yan nagbanagag. Diyak maglon ti kasto yan nagtungpalag pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka baybayan? Ang ingat ka balak. Neli asawak. Raymart lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti ka na yun na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti iden tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. Biyag ti tao. Kasano akon, Ben? Masikuga kon. Saan ka mat abay-bayan ka?
Takdiran ta ti panagsikog mo na ni. Tsak kumapay kaya ti agsikog. Taubingak pa iti taon ko 19. Sana bale, tadi kabaybayan. Da kayo itagbalin nga anak ta. Agawit na nga rodan iti lugar mi. Kuyugan nakngagpud no kadag iti dadakkel ko. Sige, Grace. Lagubing kamit tayo anagsikaw anak kao. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad tapno agurnong ka iti pagadal mo iti kolehiyo. Ngam nagpasikog kamit tayo. Pakawanan dak, tata. Saan ko baybayan di anak kiyo, tata? Oh, sige, sige. Anya ngay nga rod kat adalitan. Nalpasan ti amin. Okay, kasano nga rod? Anyat plano mbaraw. Ikasarmaw ti anak kao. Kuha, tata. Awan pa yung urnong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ay na. Agpapada tayo nga rod ano kasta. Kahit anya ngay. Agurnong kayo pa nga rod iti pagkasaryaw. No, adapan nakabalin na, tata. Wala na. Kapilitan ay nakasta. No, ada ko mabalin me. Di ure na kaming taggastaws para iti panagkasaryaw. Hanggang awanan kami met nga raw. Anyat trabaho maya baraw. Driver ti truck ti bus ko, tata. Kastaya. Ala, maudin to nga rodan ti kasar. Agurnong kayo pa. Di kan agsublay jay syudad, honey. Anya? Kasanon ti trabaho ka jay? Bye-bye, amon. Nagbasti tumatla ti sweldom. Kanayon pa ya madelay saan ka di? Sa bagay matkinti, Dito ikan. Diyak kaya tapanawan, nak. Tulungam langan da tatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya ka. Diyak mo't kahit apanawan ka, Grace. Kailiw ka lakit di. Numaya dayo akken ka. Bay, ito pa na ka. Gawit lang, tanay. Panggal daway. Pinta pa yung mangan paraw. Sige, tatang. Oray, umuna kayon ta sumarunuak. Anya, hanggang aldawain paraw. Mabisinan ka Lepasik la to'y parparas-pasag, tatang. Mabait la day to yan. Sige nga ron, baka muka. Umuna at nga rodain. Di kag baybayag wain. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Ben amanugang taan niya. Wain bakay. Nadlaw kumutday ta. Hanggang sapay la kumahat, agtultuloy akas ta. Sapay la kumahat, saan lang nga itaray ta. Madlaw mo't anasing pahit, lakay. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na nga minay. Nagadayo ti baet ti tawon da iti anak ta. 19 laeng ti anak ta. Idinto ta 30 ti manugang ta. Naimbaglaangin ata nanakam tinakarelasyonan ti anak ta bakay. Kasanaon upada na nga ubing-ubing ti panunot na tinakirelasyonan na. Kasano lang nga tantibiyag na. Un, anya. Kan madlaw akas laan deren je anak ta je manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga gapoy ti talaw nga baon-baonin na pailang no sumangpet di ti balay. Wen, nadlaw ko nga rod nga adda turturay ti anak ta, lakay. Bagbagam taw. Sana nasaya at tikas niya nga aramidin na. Ay, nagsakit ti sakak, lakay. Ilutan man. Uwan, mabait lang. Tagpilisak bihit, ha? Kapit-pita kami tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit una yung ti sakak. Uwan, mabait lang ka ti. Agpilisak labi. Anya kamatan! Nagbayag kamat! Nagsakit una yung ti sakak. Uwan, umayan. Aday ta. Nakapilis ako. Nan, tayo luto kong tisakan. Ano ko? Apay nga kuktra ka nga eh. Kasano? Kat nagbuntog kamat ngamin nga gunggunay. Grace, Makapasuron ka nga asawa. Nakaginginad ka.
Pasensya ka na. Sorry. Mala, iluto kong tisaka mo eh. Sige, darasam kat ni, nagsakit una yan. Ay, nagrigat kat ngaminan ay ati agsikog. Nagado tinasakit iti bagbagik. Sikala ko mga minan ti agsikog. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi Barok, ah. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Mawatak na lang. Pasit siguro ti panaginaw na day siya. Ay na, di mo ruamon, Barok. Ung tamot nga minsag paminsan, ah. Tapno saan na ka nga anderen launay, Barok. Awan problema na lang. Ay etek ni Grace. Nga uraan niya pa itararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababainan, Barok. Ay na. Awan ang yaman na lang. Maawatak ti asawak. Bakay, agreeing ka ba? Mabisin ni baby. Pasuswambit. Makaturturog ako na yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awanan gatas asusun na kanyak. Inibusnan. Nagrawit mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingka itimplanan iti gatas na. Uray tadamat ti gatas na dita. Sige nga ron, mabitlaan. Darasam kat ni marangrangak. Makaturturog ako na yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho. Anya? Agsubliak nga waitress iti restaurant. Saanin bakit? Siyak lang tang tagsapol iti trabaho. Siyak tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Syakon. Sikat yagaw awir. Tanalalaing kang agaywan iti ubing. May mayat ti agtrabaho ngam agaywan iti ubing. Jak makaanos. Anya? Di naklapdan. Palubusan nak tapno awan apa. No lapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Day, agsingsingpot ka ija syudad, Grace, ha? Laglagi pa nga daanak mo apanawam diti probinsya. Wan ka di. Unay kayon aya. Imbaga ni Ben nga isulangan tagsubling ag trabaho ija syudad. Ngam di mo mo't kayat. Si kamot tagpilit nga agsubli ija syudad. Jak kayat ti agyan dito'y probinsya. Makaboring tatang. Mas kay kayat ko ijay syudad. Marilax ti panunot ko ijay. Apay, di ka mailiw iti anak mo apanawam. Mailiwak ngam agawid ak tumatla ang tatang. Talaga natangkin ti ulom. Sige, makamukha nga raw. Ha? Ni, sigawad gamela. Nagawid-kawid gayam. Ni Grace, saan mo anak kadwa? Ay na, Manong. Day tangarod ti umay ko ibagakin ka. Ha? Apay? Ay na, nagrigat ti agsao. Ngam, ay na. Addan sa bali akadin na na ijay syudad. Anya? Sino? Katrabahuan na. Agkabkabalaydan. Anya? Ang biyahe ang agpasyudad tatang. Nakamain kanina nang yaw tagpasyudad barok. Agbatikan dito balay tapno maliklikan tiriribok. Tatang, Wan, Barok. Aw-awiram laangan ni baby. Tada kami kinitatang yo ti agpasyudad. Yawid men ti anak me. Agawid tayaw, Grace. Agur-uray lagi ti agamam iti balay. Manjak tatang. Grace, apayakasta ka. Si aasawa ka. Ngam nakirelasyon ka payla iti sabali. Nilari ti ay ayatak. Nilari ti may bagay kanyak. Taub-ubing ngam ni Ben. Lakayan ni Ben na may kumpara kanyak. Lare barok. Amom ka day nga da asawa kan anak to'y anak may. Uwan tata. Amok. Apay nga rod nga ilare mo pala ay. Aging inayat kami iti anak yo, tata. Sana mambalin na ito nga narambidin niyaw. Anak ko, maasi ka kumamad ka na iti agamam. Maasi kayo kumamat iti inawag. Nanang, tatang. Ha? Anya? Aginaw ka kunam.
Uwan tatang. Ay na, anak ko aya. Una yan. Anya day tuyon nga inararamid mo. Uray tasaan kami mata nagkasar ka ni Ben? Uwan ang kasanon ni Ben kan ti anak yaw. Di ka lang naasyanan iti anak mo, Grace. Di ka lang nagpampanunot mo taon. Basta, nilari ti ay ayat. Kat nakasagana amang ikalay sa kanya. Kaya't ko makasarita ni Grace, tatang. Nanang. Saanan manok. Tamangan no, may lawan ka nga garamit iti sana nasayat. Juan Barok, kan maysa, saan akayat ni Grace ti makisarita kan ka? Nanang. Pasensyakan parok. Talaga asaan mi amaallo ko iti anak may. Ngam agpakpakaasi Barok. Di mo ko maipanaw ti apo ko me. Hindi ka mananangan, nanang. Tatang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kandak pumanaw nito eh. Taurayak nga gawin ni Grace. Ha? Ano nagsarda nga tricycle iti batok? Ala, umay ka lari, honey. Ha? Wala ni. Oh. Aginayad ka kat ni. Tagkalan ti tiyan mo. Ta Grace, tidimtang. Talaga gayong amasikugan. Kasla matutulok ti puso. Pumanok nito yan. Kaya ang masang patandak dito eh. Subyak to lang nagitikawas ko. Magnakaw ni tiridaw ti kusina. Nasayat matapimanaw ang dadya alalaki dito'y balay nanang. Kasano adi pumanaw? Kat insangpot mumutan ti lalakim dito'y balay. Saan ko alalaki ni Larry nanang? Ta saan kami nagkasar ka ni Ben? Kat kasano nga rod? Ikasar na ka ti kabarbaro nga asawam. Uwan nanang. Saan pa nga ita? Tadandanin ti panaganak ko. Agkasar kami to, inton makapagpasngay, ken makatanggada. Anya nga rod ti planom ita anak ko. Agnaad kan dito'y lugar tayaw. Agsubli aki dya syudad. Dahil nakagsapul iti napinto sa panggatak na. At lati ka dalak a high school amang tulong kanyak. Kay, ada kang kaday ta anak ko. Basta agan anad ka akanayon, wan. Kay, kasanon ti anak mo. Mang tadak to iti suporta na. Apa man na makatrabaho ak nanak. Larry, uba man ni baby, tadigusik ni Balong. Disturbo na tang anak mo. Di mo pala ngamin ito di tipod ng amana. Ha? Imbes ati anak talang ti asikasum. May ramraman na itang ubing. Anak kulat ta ni Balong, Larry. Wen ngam saan ko nga anak. Saan anak taod kanyak na ita. Ti kayat ko. Tilang anak ta ti asikasuen ta. Talaga ka di mo may patag ni Balong? Jak pagan ano. Ito't mukit din iti amana. Disturbo lang na ita. Di mo yadayo ti apo kumikada kami anak ko. Da kami ti mga awirkin ni Balong. Ti anak mi ka ni Larry, ti awawiran nyo, nanang. Tagtrabaho kami ti asawak. Anya, pagtrabahoan nyo. Agsubli kami ijay syudad, nanang. Isu nga awawiran nyo ti anak mi ka ni Larry. Inawaga ko ni Ben. Katimbagak nga alaan na ni Balong nga anak mi. Katimanugot adagos. Anya, May mayat matlaang. No ti anak mi ka ni Larry ti bantayan nyo. Tapno maasikaso yung anaimbag, nanang. Takayo pa lang ti mga iwan iti anak ko nanang. Tapno makatrabaho ka na imbag. Wan anak ko, di ka madanagan. Tajak baybay anti apo ko. Agyaman ak na lang. Agsubli ak nga rodmanan ni Jesyudad. Tayo nakmanan agtrabaho. oh, Ben, naulimak ka manan. Anya ti pampanunutam? Ako ha. Pampanunutot ti anak ko, ma'am. Kailiw mo ti anak mo? Awan nga rod, ma'am. Hingam nagadayo ti lugar mi. No kayat mo, kuyugan ka. Usaran ta tilugan, tasarungkaran ta ti anak mo. Ha? Ala? Nakababain, ma'am? Ay na, apay ko maamabain ka. Napatid kan iti pamilya mi, Ben. Saan kan asabsabali kada kami? Tanabayag kan nga agpapaay kas family driver mi.
Imbak na nagawit ka, tatang. Closing program minton bigat. Sikat yung mga isabit iti medal ko. Ha? Nakasta? Ada medal mo, anak ko. Wan, tatang. Katnusyak ti top 1 iti klase me. Anya? Wow! Congratulations, anak ko. Congratulations, Balong. Kapoy ti dayta. At ti regalo kan ka. Ah, thank you, nana. Ah. Ma'am, kasano nga eh. Inton bigat pa ilang ti closing program tayo, anak ko. Agawid tayo ka din? Saan pa eh? Atendaran tapay ti program, Ben. Ben, iho. Apay no agasawa kayon itanak ko. Ha? Ala? Nakababain, sir. Sa anak ang maikarikin ni Ma'am Amy. Sa anak ang maikari ti pamilyayo. Nakurapayak lang, sir. Taplo ibagakan ka, Ben. Nakurapayak met anay ka mang itasawak. Di mammo tibak lang ini. Ngam, nagtinulong kami anang imanihar iti negosyo. Anapalawan dagiti tatakal na. Saan kami anapili tagbalin amanugang. Oray nakurapa eh. Basta na simpet. Awan problema. No kasta, adan nagbalin anobyom, Ma'am Amy? Wan, Ben. Nagdan na kami pa iti sumagmamano a bulan. Ngam idi natulagan ti kasarmi. Pinikot ti babaeng ako sa nadakan ko na. Kat napandan ijay abroad. Anya? Manipod idin. Jakon na kinobyo. Tamabutang akon ang masakitan. Ay, magpatatagaya man na isukat, ma'am. Nga malinipat kun na jay. Naklon kun tigasat ko. Oray siya. Inaklon ko matang tigasat ko kan ayat, Ben. Ma'am Amy, adla ko maipod na ngam mapahinak ta. Sana ka may kari. Anya day na. Nakababahin, ma'am. Ibagam kit din. Kasla amok day ta na. Di ka di ibagbagan ni Papa? Nga agbagay ta ka no adwan? Well, ma'am, Amy. Si Kaman, anyat makunam, Ben. Kinapod mo na. Nabayagan nga gayatak ken ka, Amy. Ison lang ta mabainak ngagpudno. Awan ti rumbang apagbainam. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Ha? Oh, I love you, Amy. I love you too, Ben. Tatang, addan asawam. Wan anak ko. Kat manipod ita. Awaga mon itinanang ni nanam nga Amy. Wan? Maikari akmet lakad di amay kadwa nga inam, Balong. Uwan nanang. Ngamin, agpada kayo ana singpet kini tatang ko. Agyam anak, agsagana ka nga rod. Taagawid tayon iji syudad. Taag naid ka matan iji balay mi. Agdeden na tayon kadatatang mo, Balong. Hoy, Larry! Aldawan! Anya ka matan? Nangaton dyan init ngam di ka paila bumangon mat dita? Anya kamat, disturbo kay ti panaturog. Talon dagiti anak ta, ngam kasta kalat ta. Nagsadot ka. Maturog mangan latam mong nga ramidan. Makarirang ka. Paano nga agbalbaliw ka, Larry? Marigrigatan akon. Numarigatan kan. Palubusan akong nga agawid iti lugar mi. Idi pa lang ibagbagak nga agsinatangam di nakpalubusan. Anya nga, di nanayunan man ang ti anak ta. Agbalbaliw ka kumamatan, Larry. Pangaasim. Ano sam ti asawam? Tay sumat ti pinilim apaki asawaan. Tatang, Nagtangken tumat ngamin ti ulom ide. Anya nga ita? huwan nga ron. Dapdapag ti babawik. Ngam naladawan ti amin, tatang. Dakkelan ti sikog mo, Amy.
Wan nga ron, addan ton ading ni Balong. Wan nga ron, katagyaman na ka. Gapo iti panagipatag mo kin ni Balong nga anak ko. No asino dagiti napatagkan ka, napatagmatan ka niya. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Ben. Agyaman na ka, Amy. Ay-ayatan kamat unay-unay. Biyag ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak, nanang. Anya, ay ka ipasyar mo dito balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige, nanang. Awisat ko ngagpasyar dito balay. Agyaman ti pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisik. Mairi medyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa ngay ti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadagiti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Ti kayat ko, mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadagiti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan ka balasang ko. Mala, sumrak kayo. Agtugaw ka, balasang ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy ti agluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam ti balay mi honey. Saan kami ngamin nabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di kag babain ha. Ket, sapay lang ko ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kentatang ko. Si kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada kamay balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensya mla to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Nay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganain. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unag. Ay sige nga raw. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla nasingput mat. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arasunday ta? Uray kasano ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kada tayaw. Makisango kumaa. Ken apay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami, anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y Di kag dardaras udaws.
Paliiwa man na yung pagtiugalit tinubyam. Saan ko padpadaksin tinubyam? Ang no siya kamay sa. Amok tagbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna, sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumra ka ba Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar Ngamin awan pa'y ornong ko. Ada pa yung minbay bayadak ng utang mi kadag iti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito yung boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibagadag iti dadakkel mo? Nuag din natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko dayto Ha? Kan may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi dito Maano sa mga rodyag na iti balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige. Yawid kay iti balay mi, honey. Nestor, anak, di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar. Apa man na makaurnong ak nanang. Kayat nangarod ti agnaud dito'y balay. Wala na. Sana balay, tamin nalamot nga agawid manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na, nanang. No, Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa nga min urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin. Makauma. Ha? Adamot prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Taawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inakmangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya amla ko man ti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka? Ha? Jack laim pagarup a pulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin na ipulong tinam kan ka. Pangasim tadi kag sawi ti kasta. Jack kayat nga adda diyo pag kinawatan kadag iti dadakkel ko, honey. Siguro, nukas jay amapan ijay istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana puno na ita. Nalaingkit di asumauti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot kasta ti panagsasom iti inak No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanaw akon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka diya kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang ngarod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanaw akon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinubyam, anak ko. Sinaam sa laangan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay.
Ultimo aginaw, di na pa'y maaramid. Pasensya kayo na, nanang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrubot kami, nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da. Oo, nanang. Tapno amok mo dagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonaline. Ay na, agsao kayo manen ako na, kasangsangpot ti tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano at. Ala, sumra kayo. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agatling da. Asi kasumpay lang ti nga ilim, tabi siya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tada sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay di mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Ti kadat anak mo. Kat, naupay kan kanya. Awanin ti panagayat mo kanya. Inayat kahit tinapod na, Jonalyn. Oray niya pa'y tinaglablabasam. Kan oray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasayaat mo't no kasta. Kasta ha, ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may saan lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay-an dagiti anak na. Ken pasensya kan tati amok barumbado ka akas kadagiti lalaki ngayon sangsangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti gusto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok no damang seryoso ken kuana. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, ken suplada no daduma. Mawatayak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit mo't ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka kuma, tainta ipa-check up. Nagngato nga mintigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami, itamat lang. Agawid tayo di lugar mi, Jonalyn. No kayat mo, ikuyog tanda kita Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Ken imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahwam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ala, agawid ka nga rodan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid kan no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam? Diri mo arti kinapud no? Asaan nak ngay ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Uray dagiti anak mo. Ngem jak mo't kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga kluran ti amin. Ay ayatan ka. Ngem di nak ay ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikas kan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano ko matimamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano ko matikas kan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingput anak ko.
Di kay ka di madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisina mon iti day a babae. Agasam day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngam ti jak maawat. Ket ti panagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabalan nga isukat ken ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti kagdanak. Tag naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay siya, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di mat makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, diyak mo Awan mat ngamin pang kontak ko kuan tawan cellphone ko. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan dagiti apo ko yo. Ay na, agyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman na tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apaya kasta ti rupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong ka una yan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawag, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawag. Kan tinagabo na iti husto iti balay na. Sa dista da tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak ki asawa kan kwa, nanang. Diyakon kaya tagsubli ijay. Sina akong dayjay a lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para itong bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No kasta, mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gayaman. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na,
Nakasara ka matlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsing pay. Maibagay launay kan ka, anak ko. Agyaman at nanang. Tiyamok nga rod kat jakon agayat pay. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigod, da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ikararag ta asa anak nga agsaksakit, tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin da ko ma, no nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitek ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti ado nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yatayom para kadagiti anak mo. Wananang, katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Biyag ti tao. Ada ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan iti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko, para itinapintas to amasakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay, kasangay je ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko, umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasig ka natang tisidsidan nyo kani Karen nakanak ka. Imay kayo matkayam niti birthday party. Insan Karen. Wan, Insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti Paskan. Nabayag namin na ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay, Insan. Laplapdan nak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo. Numapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apa nagsinnaay ka? Ay, awan, Insan Joel. Di mo latan ikaskaso ti bagbagan ti Ma Leslie, anak ko. Tatang. Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. Tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siyak tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang. Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gapota nakaadal ana imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim Leslie, anak ko. Ngam, no agsasaon ni Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ikaskaso dagit ibagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam.
Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya ko matiaramida mi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, Nanang. Ay na, saan ka mapanidya balay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapanijayan. Nanang. Agtalinaan ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Naggapwa maya. Napan ko pinasirjay talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Hindi. Apay nga ilako ta. Kat pag nanaidan may pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad na gitinagawanan na naganak tati sular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numar iti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan may kinikarin. No mailakon ti sular kan balay. Agnaad kayo langan ni taltalon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mat nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiag yung agasawa. Uray pa'y, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti day balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wan, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tag numar, wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkapsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang agsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house, may. Kaya't ko nga ilakunan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang may, auntie. Pangaasi yu. Ang lukuyan yu ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay anapanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apaya kayat mo nga ilako tisular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman paya kasapulam ti kwarta ket nagbak nang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, Leslie, Nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat day dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagak kan kwa na. Adda kada kayo nga agkapsat day ta. Kasarita man na imbag ni Manong mo, Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ilako mi ti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo ta kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Ura ng kalmawan. Kaya't nilisli nga ilakon ti family house yo. Ay, saan na makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house me.
Kaya tanya nga ron ti plano mi ta, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanaidan mi pa'y lakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilako ti dagaken balay. Di namot madagdakamat day ta idi. Uray siyak nga ron kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinambot ko timay ditoy. Gapotarimor ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na dagiti mula mi anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan manuak laang nga may pa-share diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga't ibagbaga na kin Uncle Pablo. Kayat ni Auntie Leslie nga ilako minti family house. Tapno adda kan umot bingay na. Anya? Kunakman no amom day taba naginsan. Jak amo insan. Ti amok laang. Kat kanayon ama pa na sugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal ni Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa ang napudot ti ulo ni nanang. No kasya maabak iti sukal. Ay sus. Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko di pagkadalan. Imposible day ta, Insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayad iti eskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko, insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Apay nga itala sumangpet ka. Ha?Aka, napanak iti balay da, Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapan ni Jebalayda? Nilang mat ka rin nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat, adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papaniti pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang? Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anaskan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anaskan nga ilako pa ti family house yo. Gaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saanin anaskan nga ilako yo pa da family house. Kukon da Uncle Pablo. Gaputa at damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siyak, kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kit ising singir day takon kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet takit day. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto takarintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya?
Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house. Itinto ta sa anak pa yung manugot. Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan solar, gaputagkab sa tamat. Jag umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti solar kan balay. Napatag kanyak ti family house. Aha, kayat mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latang nga umay ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti panggedang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibyangan ti family house tayo. At damutin bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiagyong agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nagragot ka launay amang ilako iti family house. Leslie, ibagaman kanyak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nagragot ka launay amang ilako iti solar kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta. Kat nagbaknang tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano. Isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong? Jakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iti balay daan ti Leslie. Itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. Adda kanusana na sayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantay yun iti balay da, tatang. Mabidlaang, tagpalusak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No jak mataramidan na ita, ipabalod dak. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya? Pasensya ka no inlimod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Tinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na kuma. Ading ko. Saan la dagiti gamit ti may dainana? Nudikat alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya? Awanan ti pagnaudan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong. Mala. Di mon pagparikutan day taading ko. Mabalin yo ti umyan ni Jebalay kini Joel. Katsak matan ti makamu iti panagadal na. Nakabamain matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanen ti sabaling agtinulong. No saan adata ngagkabsat.